Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ñukanchik kawsaypika hatun tukunatami llapinakanchik kashkata kawsankapak dia Dios munashkashina. Tukuy ñukanchik rimashka simikuna ruraykunapish kashkatatikmi Jesusmanta parlana rikuchina kan shuktikkuna Jesusta riqsitukuchunkuna. Shinapish tiyanmi hintikuna yankamanta huchachikuna yankamanta kayta chayta nikkuna manapish kashkata yachashpa manapish kashkata riqsishpa tukuymanta ashtawan anchata llakichikka yankamanta huchachishpa rimanami. Paykunaka ninkunami shuk runaka kaytami rurarka mana kashpaka kaytami nirka ninkunami manapish chayta rurashka kaqpi manapish chayta rimashka kaqpipish. Pasung imanalla kuyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta kay yachaykunapi Diospak simita rikushpa yachashpa shamunchik chunga mandashkakunamanta kunanka rikushun ama pitapish yankallamanta huchachishpa llakipi churankichu nishpa mandashkata kaymi kan iskun mandashka ñukanchik yui munaymi kana hatun tukunata ñukanchik kawsaypi llapinata laduyachinata ashtawanpish ñukanchik kawsaypika kashkata kawsankapaq kashkata rikuchinkapaq munanami kanchik mana rurashkata yachaqchayachunkuna kikin ñuka ima rimashkakunapi chinallatik kikin ñuka imata rurashkakunapipish shuktikkunata yankamanta huchachina
yangamanta rurashpa llakipi churanaka hatun llakimi kan, achkata nanachik, achkata chukrichikmi kan. Kaytaka ñukanchik llaqta mandashkakunapipish harkakunmi, pitapish mana yanga huchachinallachu. Diospakshimi Bibliapika kikinta ñukata mandanmi mana yanga huchachishpa rurashpa shuktikunata llakichina kashkata. Chayta kay punllakunapi rikuytukunchik maypipish. Chashna rurashpaka kushikukunkuna gentikuna. Yangamanta huchachin, yangamanta imatapish willankuna. Shinapish mana paykunaka kashkatati willakunkuna. Ashtawan kay punllakunapika chay redes sociales nishkakunapi yangamantami pitapish huchachinkuna. Manapish kashkata yachashpa paykunaka willankunalla ashtawan katikkunata charingapan nishpa. Shinapish Diospakshimi Bibliapika kaytaka ñawpamanta tikmi mandashka kan. Ama ñukanchikka rurashpa yangamanta pita huchachishpa kayta chayta nina kashkata. Shuk runaka kaytami nirka, shuk runaka imatami rurarka, imatami nirka nishpa huchachinchik yangamanta. Diospakshimi Bibliapika kaytaka ñawpamantami harkashka kan. Ñawpamantami yachachirka ñukanchikka mana yangamanta pitapish huchachishpa llakichina kashkata. Dios nirka ñukaka chayta mana rikunachinichu. Ñukaka chaytaka fiñanimi nirka. Proverbios capítulo 6 verso 16 manta 19 kama kaytanin. Mandak Dioska mana allita rurashkataka kay suktatami yallita fiñan. Kanchistapish mari manati rikunachin. Hatun tukukta, rullak harukunata, manapish ima millayta rurakpi yanga wañuchikta, millayta rurana yuylla purikta, millayta ruranaman kashpakta, rullashpa pitapish llakipi churakta, wawkindik purakunatapish phiñanakuypi churaktaka manatak rikunachinchu. Kay punllakunapi rikunchik uyanchik, mayjankunaka rullashpalla imatapish willankuna parlankuna, mayjankunaka kushkita pagankuna, y chaymanta paykunaka kashnami karka, chashnami karka, kaytami rikurkani, chashnami karka nishpa ninkuna rullashpalla manapish kashkata willankuna. Chayshina gentikuna tiyanmi. Y tukuy chaykunataka Diospakshimi Bibliapika harkakunmi ama chayta rurankichik ninmi. Levítico 19, 11 y 12 pi kaytanin. Ama suwankichikchu, ama ruranakunkichikchu, kay shuk chay shuk krichinakushpa ama umanakunkichikchu. Manapish paktachingapakka ñuka shutipi ama yanga ari ninkichik. Chashna mana allita rurashpa kankunapak Tayta Diosta yangata rurashpa ama llakichichikchu. Ñukaka mandak Diosmi kani. Mandak Diosmi harkakun. Mandak Diosmi kaykunata ama rurachunin, ama rurachu, ama suwachun, ama kay shuk chay shuk huchachinakushpa, umanakushpa, krishinakushpa kawsachun. Ñukanchik imata ari nishpaka paktachinata rimakun. Shinallatik kay mushuk testamentopi apóstol Pablo riman Colosenses capítulo 3 verso 9 pi chay mawka kawsaypi ima munarishkakunata ruranataka ñamari llatanarishpa shitakshina tukuyta sakirkankichik. Chaymanta ña ama kay shuk chay shuk llakichinakuchikchu. Dios akllashka wawakunaka Diospak puebloka mana llakichinachu. Ashtawanpish khuyana, perdonana, ayudanami kanchik. Shinallatik tawkakunami manapish kashkata yachashpa mayjin imata nikta uyashpaka chayta kutin ña parlayta willayta kallarinchik y chashnaka hatun llakikunapi problemakunapi churanchik. Kashnami nikun, chashnami nikun, kashnami uyarin nishpa imatapish kallarichishpa parlankuna willankuna. Manapish kashkata yachan, manapish alli yachankuna. Éxodo 23:1 nin. Ama rurashpa imatapish nikkuna kankichikchu. Ama ñukata mana manchaqkunawan alli kankapaq rurashpa pita llakipi churakuna kankichikchu. Mana ñukanchikka ruranachu kanchik. Ashtawanpish kashkatami ñawpakman apana kanchik, kashkatami rikuchina kanchik, kashkatami rimana kanchik. Diospakshimi pika harkakunmi ama chayta rurachun nishpa. Ama kankunaka rurashpa pita llakipi churankichikchu. Deuteronomio 5:20 pishninmi ama pitapish juezpak ñawpakpi yangamanta huchachinkichikchu. Santiago 4:11 pishninmi wawkikuna ama kay shuk chay shuk yanganchinakuchikchu. Mayjanpish shuk krikta chay wawkika mana allichu nishpa huchachishpa rimaqka mandashkata mana kasukmi. Mandashkata kan huchachishpa rimashpaka mandashkata paktachikka mana kankichu. Ashtawanpish mandashkata huchachikmari tukunki. Kikin ñuka kayashkami kanchik Dios mandashkakunata kasukuna paktachikuna kankapaq. Chaypakmi kikinta ñukata kayashka. Mana ñukanchikka pita huchachishpa, pita washalla rimashpa kawsanachu kanchik. Proverbios capítulo 6 verso 19 pishninmi rurashpa pitapish llakipi churakta Dioska mana rikunachishkata, chashna kari chashna warmikunataka fiñashkata.
wawqindikkuna purallatataq fiñanakuypi churaqtaqa manataq rikunachinichu ninmi. Chaymanta kikin ñuka yuypi kawsashun, ama suktikunata yangamanta huchachishun, yangamanta llakichishun, yangamanta fiñanakuypi churashun. Levítico capítulo 19 verso 16 ninmi kambaq kikin llaqtapi kawsaqkunata ama wasalla parlashpa puringi, paykunata fiñashpa wañuchisha nishpa ama puringi. Ñukaqa mandak Diosmi kani. Kikin ñuka shungullapi wañurishpa purikuytukunchik imarachaylla. Ashtawanpish ñukanchik rimakuytukunchik, wasalla parlakuytukunchik huchachishpa manapish kashkata. Chaytaqa ñukanchikqa mana runachu kanchik, harkarinami kanchik. Shinallatik shuktikunata wasalla rimana huchachina, kashkata shina parlashpa purinaka mana kashkata tiwillanami. Shinallatik shuktilaya ñukanchik llakichinchik, shuktikunata yanga huchachinchik, manapish kashkata parlashpa. Shinallatik shuktikunata llakichinchik, shuktikunata yanga rimanchikmi kikin ñuka chagrushpa, rullawan, shinallatik kashkawan, chawpi willanchik nitukunchik. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 2 pekaninmi ashtawanpish tukuy ima pakalla pinganayak ruranakunataka sakirkanchikmi, mana pita umashpa purinchikchu. Diospak shimitapish mana chagrushpami kashkatatak rimakushkata alli willanchik. Chashnami Tayta Dios rikukukpi tukuykunata yuyayta hapinata rimanchik. Kikin ñuka kashkata parlashun, kashkata willashun, mana chawpi. Chawpika rulla, chawpika kashkataj. Chashna ñukanchikka mana allitami rurakunchik. Ñukanchikka ashtawanpish kashkata parlana, kashkata rimana kanchik. San Mateo capítulo 26 versos 59-61 rikuytukunchik. Gentikuna rurarka, gentikuna mana kashkata parlarka willarkakuna. Paykunaka kuskirayku chayta rurarkakuna. Chay wasipika kurakunata mandaqkuna, kunak yuyaqkuna, tandanakushka tukuy mandaqkunandikmi tiyakurkakuna. Paykunami pitapish rurachishpa Jesustaka wañuchinata yuyakurkakuna. Tawka runakuna Jesusmanta rurashpa willakpipish wañuchinapak shina mana allitaka mana hapirkakunachu. Chayhipaka ñapish ishki runakuna shamushpaka kashnanishpa willarkakuna. Kay runaka Diospak wasita urmachishpa kimsa punllapi kutin shayachishallami nirkami. Ñukanchiktaqmi chaytaka uyarkanchik nirkakunami. Rikunchik kaypi gentikunaka rurarka, mana kashkata parlarkakuna willarkakuna. Kay punllakunapish ñukanchik chayllatati rurashpa katinchik. Mana kashkata rikuchinchik, mana kashkata willanchik, imata pakanchik, chawpitaka ruranchik, chawpitaka kashkata ninchik. Chayka mana allichu. Primera de Pedro 2, 1, 22 pish kayta nin. Chaymanta kunanka millayta ruranata, umanata, mishkishimi hayak shungu kanata, shuktakpakta munanata, pitapish mana allinishpa wasalla parlarinata sakichik. Payka ima huchata mana rurarkachu, pita mana umarkachu. Kishpichik Jesucristo mi ñukanchikpakka modelo ejemplo kan. Pay kawsashkashina, pay imata rurashkashinami kikinpish ñukapish kawsana kanchik. Ñukanchikka mana kawsanachu kanchik ishki kawsayta. Shukshina kawsayka domingo iglesiapi tandanakushka krikkunawan. Kutin chaymanta lluqshishpa shuktik punllakunaka shuktikshina kawsayka mana kaytukunchu. Kishpichik Jesucristoka mana munanchu kikin ñuka mishkishimi hayak shungukunaka chunka. San Mateo 15, 7, 8 nin mishkishimi hayak shungu runakuna. Dios ima nishkata willak Isaíaska allimari kankunataka kashna nishka. Kay runakunaka shimillawanmi ñukataka adoraq tukunkuna. Ashtawanpi shungupika shuktaktami yuyakun. Wañuchina, waynayana, pusanakushpalla kawsana, suwana, rullana, khamina, kay tukuy millay yuykunaka shungumantami lluqshin. Y Dioska ñukanchik uku shungumantami musukyachina, suktikyachinata munan. Chaypaqqa kikin ñukami mañana kanchik, y Dios ayudawi nishpa maskana kanchik. Kikin ñukami riqsirina kanchik, ministishkata, y Dios musukyachichun ñuka kawsaypi ñuka shungupi. Rikushun kunanka imamantatik ñukanchikka rurranchik, imamantatik ñukanchikka manapish kashkata willanchik parlanchik shuktikunaman, manapish alli yachashpa. Amatik kungarishun imata tarpushkataka cosechashunmi. Achkakuna rurranchik ñukanchik ama llakikunata hapingapak nishpa, ama ñukanchikta shuktikuna lado munchurachun nishpa. Rikuytukunchik Primera de Samuel capítulo 15 verso 13 manta 15 kama kaytanin. Chasnanikpimi Samuelka Saul pagman rirka. Saulka Samuelta rikushpaka mandak Dioska kanmanka allikunata kushkakachun. Pay mandashkataka paktachimunimi nirkami. Chasnanikpimi Samuelka kan Diosta kazushka kakpika
imanishpatak ñuka rinrinmanka wagrakuna ovejakuna wakarikuq uyarikunri nirka. Chasnanikpimi Saulka kantamantak Diosman kushpa rupachingapanmari ñuka soldadokunaka Amalekkunapak astawan alli wagrakunatapish ovejakunatapish apamurkakuna. Ashtawanpish ima shuqtiqkunataka tukuytamari chingachirkanchik nirka. Kaypimi rullakurka. Kikin ñuka ama rurranata yachashun. Kay parlashkapi rikuytukunchik rurashkamantaka ashtawan hatun llaki tukurka. Ashtawanpish ñukanchik rurashpaka ñukanchikllatikmi mana alli sakirishun. Tawkakunami rurranchik ñukanchik shuti alli sakirichun nishpa. Ashtawanpish ñukanchikka kashkata parlana kashkata willana kanchik. Diosqa yachanmi ñukanchikka mana umay tukunchikchu. Shamungami llakikuna shamungami consecuencias. Kikin ñuka mana kashkata rimashkamanta ñukanchik yankamanta rurashka kakpika. Ashtawan shuqtiqkunaka rurranchikmi ñukanchik ima munashkata paqtankapaq. Hechos capítulo 5 verso 3 kayta nikun chay kushkita kuqpimi Pedroqa kashna nirka. Ananías, imanishpatik Satanasta kanpaq shunqupi yaykuchirkanki. Ashpata hatushka kushkitaka mana mari tukuy apamushkankichu. Chay hawa mari huchayllak espirituman rurashkanki. Kaypimi Ananías runaka gentikuna allinishka, gentikuna chaskishka kanata yuyarka. Chayta paqtanata payka yuyarka. Gentikunapa ñawpaqpi alli rikurinata mashkarka. Shuqtiqkuna shinallatik paypish nirka ñukapish hatusha ashpata chaymanta kushkitaka tukuy kukuni Diospak obrapuk nishpa nirka. Shinapish payka yuyarishkami karka mana tukuyta kunata. Imana paylla paypuk warmintik chayta yuyarishka karka. Chaymantami kaypi apóstol Pedro kanikun imanishpatik Satanasta kanpaq shunqupi yaykuchirkanki. Gentikunata krichitukurka, gentikunata umaytukurka. Shinapish huchayllak espiritutaka mana krichitukurka, mana paypuk ñawpika ruraytukurkakunachu. Shinallatik shuqtiqkunaka rurrankunami paykuna imata paqtankapaq, imata hapinkapak nishpa. Proverbios capítulo 21 verso 28 nin manapish rikushkata rurashpalla willak runaka wañunkataqmi ashtawanpish uyashkatata willakka mana rurapi hapi tukunkachu. Kikinpish ñukapish kashkatatik rimanatami yachanakanchik. Ñukanchik tawkakutin rurranchik shuqtiqkunapa ñawpaqpi alli rikurinkapak nishpa. Judas 16 kayta nin Jerusalén kuchulla pueblokunamantapishmi achkakuna unkushkakunatapish mapayachik supaykuna llakichishka kawsakuqkunatapish apashpa shamurkakuna. Tukuy chaykunami alli yarkakuna. Rikukunchikmi imashina ruraytukushkata, imarayku rurashkata. Shinallatik ñukanchikka rurranchikmi shuqtiqkunata llakichinkapaq, shuqtiqkunata waklichinkapaq. Génesis 39, 11 manta 20 kama rikunchik imashina Joseta llakichishkata. Chashna purikushpami Joseka shuk punllaka pay imalla rurana kashkata rurankapaq wasiman yaykurka. Chay punllallatakmi chay wasimantaka tukuykuna illarka. Chaymantami chay warmika Josetaka churanapi hapishpaka kunantaqka ñukawan dormishunllari nirka. Chasnanikpimi Joseka churanamanta ruchurishpa kashpashpa rirka. Churanata paypak makipi sakishpa kashpakpimi chay warmika wasipi imatapish rurakuqta kayashpa kashna nirka. Rikichik ñuka kusa randishka hebreo runaka ñukanchiktaka chansata rurananmari shamushka. Ñuka tiyakun ukuman yaykushpa ñukawan dormishun nikpimi sinchita kaparirkani. Chaymantami paypak churanataka kaypi shitashpa kashpashpa rukshishpa rin nirkami. Chayhipaka paypak kusa shamunga kamami Josepak churanataka wakichishpa charikurkalla. Kusa chayakpipish wasipi kaqkunaman willashka shinallatakmi kashna nishpa willarka. Ñukanchikta servichun kan randimushka hebreo runaka ñuka tiyakun ukuman yaykushpami ñukata hapirisha nirka. Chaymanta ñuka sinchita kaparikpimi paypak churanatapish kaypi shitashpa kanllaman kashparka. Chashna mari kanta sirvik ñukataka hapirisha niwan nirkami. Paypak warmi chashna willakpimi Josepak amuka Josewan yallitik fiñarirka. Chashna fiñarishpami Josepak amuka hatunmantak presuchishkakuna tiyakun ukullapitik Josetaka preso churachirka. Chaypimi preso tiyakurka. Rikuytukunchik kaypi imashinami rurashpa llakichirka Joseta kay Potifarpak warmi. Chashnami kikin ñuka shuqtiqkunata sukrichinchik, shuqtiqkunata llakichitukunchik. Shinapish kunanka rikushun rurashkamantaka imakunatik shamun. Shuqtiqkunata llakichinchik yanishkashina. Kikin ñuka manapish kashkata parlashpa willashpa yankamanta huchachishpa manapish alli yachashpa imatapish rimashpaka kikin ñuka shuqtiqkunatami llakichinchik. Proverbios capítulo 25 verso 18 nin pitapish yanka huchachishpa mantaqkunaman willakrik runaka martilluwan waqtaq shinami kuchilluwan satik shina
Puntaklla kaspiwan sitak shinami llakichin. Shinallatik rurashpaka ñukanchik krinapimi llakichin wakllichin. Ña mana paykunapika krishunchu. Proverbios capítulo 14 verso 5 nin kashkata willak runaka ima kakpipish mana rurashpa willanchu. Ashtawanpish rulla runaka imata willashpapish rullantagmi. Kikin ñuka harkarishun rullanata. Kashkata parlashun. Ñukanchik rullakpika pi ñukanchiktaka mana kringachu. Shinallatik ñukanchik rullashpaka apanakuykunapimi wakllichinchik. Apanakuykunatami tukunchik. Proverbios 16:28 nin millay runaka phiñanakuypimi churan. Alli apanakuqkunatapish washalla parlarishpa chikan yachinllami. Ama chayta rurashun. Shinallatik shuktikkunapak shutita ama yangamanta rimachishun. Proverbios 10:9 nin ima pandata mana rurak runaka imamanta mana manchanchu. Ashtawanpish mana allita rurashpa purikkunaka hatun llakimi tukun. Tukuymanta yallika kikin ñuka rurashpa mana kashkata rimashpaka Dioswan apanakuytami fakinchik, wakllichinchik. Salmo 101:7 nin umak millay shunqu runakunamanka ñuka mandana wasipika ima ruranata mana kushachu. Rullakunaka mana ñuka ñawpaqpi kawsay tukungachu. Kikin ñuka Diospak ñawpaqpi kasuninchik, kikin ñuka Diospak obra rurasuninchik mana ruranachu kanchik. Shinallatak ama kungarishun Dioska hatuntami llakichinga rullaq runakuna rullaq warmikunataka. Proverbios 19:9 nin pitapish yanga huchachishpa willaq runataka llakichishkataqmi kanga. Rullakunaka wañungataqmi. Chayshinami llakichikkuna karka kay mawka testamentopika. Pandata manapish kashkata rullashpalla huchachikkuna rullashpalla kayta chayta manapish alli yachashpa kayta chayta parlarishpa willarishpa purikkunataka llakichina wañuchinami karka. Chaymantami Diospak shimipika nin paqta. Chaymanta kikin ñuka ama rinrinta mañachishun chay rullaq chay krichik runakunata. Ama ñukanchikka kashnaninmi chashnaninmi nishkataka krishun hawalla y chayta kutin shuktikunawan parlashpa purishun. Alli tapuna kanchik, alli yachanari kanchik, tapuna kanchik pitik nirka, yachana kanchik maymantatik chay willayka lluqshirka. Amatak chaskishun, amatak krishun, mayjan shamunga nishpa kashnaninmi, chashnaninmi, kashnami nikunkuna, chashnami rimakunkuna, kashnami parlakunkuna. Paykunapak shutipi ñuka willanamun shamuni nishpapish nitukunkuna. Paykunalla shamun, mana pipak shutipi shamunchu. Chaymanta ñukanchikka kallaripika yachana kanchik pitik chayta nikun, mayjanti chayta rimakun. Tapusun, kuchuyasun, alli yachashun. Ama hawalla ñukanchikpish krishun, ama ñukanchikpish chashnami rimakun, chashnami nikunkuna nishun, manapish kashkata yachashpaka, manapish alli yachashpa, manapish alli tapushpaka. Pitapish yanga huchachishpa willak runataka llakichishkataqmi kanga. Rullakunaka wañungataqmi nikunmi. Proverbios capítulo 19 verso 5 shinallatik verso 9 pika. Deuteronomio capítulo 19 verso 15 manta 21 kama kaytanin. Wañuchishkata mana kashpaka ima llakita rurashkataka, mana kashpaka shuktiqkunata ima mana allita rurashkata huchachishpa shuklla willakpika, chay huchachishka runataka ama imata rurankichikchu. Ishki kashpa, mana kashpaka kimsa rikushka kashpa willakpimi imatapish ruray tukunkichik. Kaypimi rimakun parlakun mana shuk willashkallata krina. Mana kashnanimi chnanimi nikpika hapishkawan imatapish llakichina huchachinalla. Ashtawanpish rimakun ishki kimsa testigosta rikuqkunata charina kan y chayta kaypi rimakun. Mayjan millay shunqu runaka shuktak runata ima millayta rurashkata huchachishpa willakrinkachari. Chashna kaqpika huchachikpish. Huchachishkapishmi mandak Diospak ñawpaqman, chay punllakuna Diospakta rurakuq kurakunapaqman, juezkunapaq ñawpaqman rina kan. Chaypika juezkunami kallarishpa alli tapunkakuna. Chashna tapukpika huchachishpa willak runa willashkaka, yangalla huchachishpa willashka lluqsinkachari. Chashna kaqpika kay shukta imashina llakichichun pay munashka shinallatakmi paytapish rurana kan. Chashna rurashpami kankuna puramantaka chawan millay runakunataka anchuchinkichik. Shinallatak tukuy kay shukkuna chayta uyashpaka manchashpa ñamana chashna millayta rurankakunachu. Millayta ruraqkunataka ama llakinkichikchu. Wañuchiktaka paytapish wañuchinkichik. Mayjan ñawita surkuqpika paytapish ñawita surkunkichik. Kiruta surkuqpika paytapish kiruta surkunkichik. Makita fakikpika paytapish makita fakinkichik. Chakita fakikpika paytapish chakillatatak fakinkichik. Chayshinami llakichik karka kay Antiguo Testamentopika. Chayshina mandashkami karka
Israel pueblopi chay millay yangamanta huchachishpa parlaqkuna willaqkunataqa harkaqkuna kashka. Kutin kay punllakunapika imashinatik ñukanchikka chayta harkay tukunchik, chayta ashishi tukunchik ni tukunchik. Kasharipika ni tukunchikmi allita rimashpa. Ama huchachishun, ama wasalla rimasun, manapish kashkata, manapish alli yachashpaka. Ashtawanka kikin ñuka yachanami kanchik allita rimanata shuktijkunamanta. Efesios 4:32 pinin ashtawanpish kayshuk chayshuk alli kaychik, llakinakuychik, kankunapa huchakunata Cristomanta Tayta Dios perdonashka shinallataj, kankunapish kayshuk chayshuk perdonanakuychik. Apu Jesucristotaka tukuylaya mijintikunaka hamirka, huchachirka, rimarkakuna, ajarkakuna. Shinapish hatun cruz hawapi kashpaka payka nirkami yayito perdonaylla paykunaka imata rukushkata mana yachankunachu. Chay shinallatikmi kunanpish kikin ñuka perdonana kanchik. Y chaytami nikun Diospak shimipi apóstol Pablo rimashpa kayshuk chayshuk alli kaychik nin, llakinakuychik nin. Dios kankunata perdonashka shinallataj kayshuk chayshuk perdonanakuychik nin. Kikin ñuka kayta kallaritukunchik kay hawalla ruraywan nitukunchik. Allimi kanga ñukanchik wasipi kallarina, ñukanchik kikin kusamanta, ñukanchik kikin warmimanta, ñukanchik kikin wawakunamanta, chinallatik ñukanchik kikin ayllu familiamanta, chinallatik tandanakushka krikkunamanta rimashpa, pushaqkunamanta, michikkunamanta yuyari ima allikunatik tiyan paykunapi, chaykunamanta Diosta pagui ninkapaj. Chinallatik tukuchinkapajka allimi kanga kikin ñuka tapurinata yachana. Shuktikkuna ñukanchikpaman shamunga imata parlashpa, kasnaninmi chasnaninmi nishpa, chaykunawan shamukpika kikin ñukaka kaykunata runakanchik o tapurinakanchik. Kashkatik kan o mana kashpaka rurashkalla kan. Chayta nishun ñukanchikman ima parlowan shamukpika. Chinallatik nishun ministerinchu kayka o mana kashpaka manasu ministerin. Chinallatik tapurishun kayka kunan kay punllapak ministerinchu o mana kashpaka mana ministerin. Kayka allichu manachu alli, chaykunata alli ñukanchik tapurina yurina kanchik. Yuypicharishun Dioska yangamanta shuktikkunata huchachishpa washalla parlaq qarikuna warmikunataka fiñanmi. Mandak Dios, kanka mana ruraq kashkamanta alli nishun ninchik, alabasun ninchik. Perdonaylla ñukanchik punllanta ima aqllaykuna ima yurikunapi kanta mana yuypicharishkamanta perdonaylla. Alli yachayta quway ñukanchik rimashka shimikuna, chinallatik ñukanchik imalla rurashkakunapika kashkatatik katingapaj mana rurashkataka. Ayudaway ñukanchik kawsaypika kanpaqlla chikanchishka kawsayta kawsankapaj alliti kawsankapaj ama ima huchachita charinkapaj. Yachanchikmi kay mandashkataka kikin mana ayudakpika mana paqtachi mana kati tukushkata. Chaymantami mañanchik ayudachun. Jesuspak shutipi chasnakachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.